Ebusuya asemaba. Yes, asemaba. Naa Torshie asem wo kan ye as sparking a lot of conversation. Na ya bia bi dia to just say kan on ma me pa ne Naa Torshie a. Hey, enkado de be ye no no. Naa Torshie na kasa benu no ho. Hey, na me say asem a papa na ka che Naa Torshie no. Me yo say Naa Torshie o te sa asem we ya. Ordinate be hyegem. Amanfo kan nsem wo wiase o. Hey, Ebusuya ese wani ense wo ka kire. Na asem we di wan kasa wo te kura na wo yem be hyew. Naa Torshie wakopa asem di ama wo ho. Eeii, Naa Torshie aden na wakopa asem di ama wo kra. Ama enne Ghanafo eka asem eye yese e de kire wo. Nenso impanyifo sei se atitiri apene mota dodo a de di nso fra mu ma no. Na kro man o ma ne ma menda no bento ampa ne to da we na Naa Torshie ade ne no atitiri opene mota dodo ma Ghanafo di nso gumu Ghanafo di nso ogun se nsuo bowa kase buen kase pampam. Ei Ebusuya asam no de ese woni o ense o ka kire me se me nko bebia nyanto boase ni nko tie nsem a Ghanafo ka kire Naa Torshie ni mbra na ye wia ba be kire ya dwu won sanse asem we e ya asem o emu odu Naa Torshie na kasa ote a ya hwe kra na de du betima kana no wu. Yan kombra Ghanafo de anyo magazine. That's Naa Torshie or kasa as a leading guitar. Ne voice as a bass guitar. Utie nyuma hu ze de ombo leading no bati no. O se yenya ne den. Sa maame we. Nti ebi tutimi de ne sase ne bokasa ne maame ne sa maame no. Sa nipa we obi eye proud se ne maame no. Na me se me maame ne Naa Torshie adoa nke ne ya me poison ne kun. E won sa tribal sentiment na oyen. Menim se san wa jimi. Si your word bi o why dey replace jimi a. Mon kan kire me na me faman Naa Torshie. Na ya na me ya se me ye be ma na me di oba atem. Nanso yesi ade da oni twa ni no amfa odo kotiko yi no nche se wadi maame. Sa Naa Torshie wa jimi na ne kwasea ese no odwudwantwie ese na se ye ka kire no. Me ye mfantini de bia meka enyeme na me bo me ho se me ye mfantini. Ena me maame amabedu owo me no nyeme na me chusu se maame amabedu enwo me. Inti se Dr. Alhaji Mahmoud Bawumia eye mamprusinia. Utimbe gina ho kase kusasifo entro aba mampurusini. Na wadwen ye adwuma a obeka sa asem we. Ghana yete ho no ye kuntokwa. Oponse kusasi ene mampurusifo ewo ntokwa omokun omoboko ahensem ho. Opa momum free boko emehia ase ha. Okọ site bebra they work together. They eat together. Inti wo ena wo ba be kire ye se sei ena ete. Na wo be kire ye so a fact kra wo san de ba no ensa anye papa. Oka boko 3 constituencies ni 6 constituencies ni na bompo o mundu 400,000 ba wo be ka kire se over 1.2 million. Ade amu kasa na o minimize aponkyere ne hye honom ebo base enye wonwa se Kennedy Japan adi no ndi wanka o mu se opieto so. Inti udi nechi na nenkwase asem bia na wo keka. NPP be ko opposition nyina efiri wo maame we. District Common Fund sika development bia be koso a started from the districts. Na ye de wakoto ano na ye de sika ne ba na wo de akwakoto treasure bill na waje so mfaso. Na me se maame we se Dr. Alhaji Mahmoud Bawumia ba ye be invite no na no ne be condition e be yobonsam. So amfa Satan namba ye mbeli no. Afeni ye hu ni suban ankasa ne rare character a odeti NPP mu. Nkonwa contract utimegi agi nkonwa contract wabra DCs ni MMCs na omote ho no momadwuma ne sen oje omadwuma nyina de ye ende say ya promise o one prophet eba na akohyehe demu e ka say vice president akonya obedi enti wakodi Kennedy kwase adwudwentwe nachi yesi de odi anim no de odi achi no osua de odi anim nantie Kennedy nankasa on kanyansasem na ebere na Naa Torshie akeka no ho akeka nyansasem doctor eka nyansasem hwe doctor chita afo nyina lo obi akasa otimu say wisdom na e kasa
na so saa mmoa we mu nyina bɛfra MPP mu emenne ye de MPP akɔ opposition enye wanwa sɛ de NDC de ɔman no ɛkɔ na ekuya saa sɛ bo de mese manka me ho ntɔme asuo mu hene jimi bele no saa ponchi odwan no nti asuo omo enye obia ma na medi omo so sɛ saa kokun we na omo akofa ne sɛ omeyɛ ohene na kamedi minim sɛ yɛse ahemfo enye politics na nam so sɛ ohene kwasiampani a wagimi NDC fo insight no a onim nyansa ebetena ase kekan kwasiasem we sei ema odi nkɔfo bi so asuo mu fo se papa we na ye mo hene dia meka se ne mu nyina mo adwen mu emre because yesi ekura ponche preko nimu no yesi ekura preko nimu no na ponche esori o se wadore nti se ekuro mo nyansa ni bia ni ho no makofa sa akwase ampani kokko Thank you, promise. mo hene dia na ekuro mo fo mo ankasa so mo se mo asem sebe no hene na agimi sa no o hene we wa agimi amame so one Naa Torshie o mo nyina ye agimi mu promise na nko hene de o kasa yetimi so ohene akasa ohene kasa yesi opani due matemante se ye nokura anya nokura mpo ye kasa fura ne ntoma na ohene kwase ampani jimifo a wagimi sei etimi ekekasa ansem we sei ya na se Ghana yo man ye serious anase asuomfo nom etu ahenefo a ebusuya panifo mo ho nom no so omo so dwen a nka papa ne nka ne ya nka so omo pam ne so mfa na konwanto wo e wo san kwase asem na waka ne nti na nya wanwa ne nyina ne se NDC Joma ama ne dom memese se odi NDC dia obetimi ne obonsam atena enu nti na nka hwe amai a yatim election petition ye de call election petition 2012 ema yete ase se atokuba ne ruling ema yete ase se untimi ntwa election nyina mu because of obi ne negligence and also obi ne mistakes nti na ne kwandai nipa na ode asem ne call ne se ope 41 polling stations a whole judge animal farm judge etimi ka se watwa election ni nyina mu na yenkorera na NDC fo dodo wura egu parliament mu nsua ade enti dodo wura fo mutimi e declare seat ni se vacant enti ye be call by election ade amu Ghana ye de ahye NDC fo nsa na NDC appoint ni judges ohwe judge bi obedi nkwase asem bi a wansua nyansa ode ruling bodamfo bi beba no ne ye promote no hwe judge a okeka animal farm nipa nyina enyepe e wa abro nye asem so ne ye promote ni konanim saa na we wakotena honom akeka saa nkwase asem we si ye be by election na ekuya sa wokọ court na wokọ pre bibi de wo mpre ye no court na nkasa timika se wo mpre ye de kan ho a ye nim hwe kura no de wokọ pre na court ni susu hwe se oh wo deserve se ye de be ma na de wo nka ho asem no court ni timika se ene me ame pemu me de ma Ghana ye drum pempe so no dictatorship mpempenso a yedu empe wo Ghana eno no NDC ono nkoa na aban a yebu aban anka enim se aban de wo no ministers no appointees and Ghana for ebu no wo de WhatsApp na ebu oman no WhatsApp group na wo de ebu oman no na nyankopon a de bia oman senkyere ne ede adinti uhu se omo plot a na ba akofo bi abeka nokre ewom hwe Samson Ladi Newsfire oti ho no mobeka se ono de ono nyankopon na to nsa didi oye holy abrante started so cancer na wo no chichiri o se meseme wo platform ne so bi na platform no creative for den eno ne asem no edenti na mo creative sa platform no ni nyina ne se John Mahama for the third term so na chese nsem wo ekoso no na onabuke de Japan je ne de wo mfimfini wo yesi onabuke de Japan apart from sa coast no na we bi ne sa oton kokko force wo honom no apart from no dan na onabuke de Japan pre Japan no why enti a ono no ba be ka kire ese yento abamfa ma no no by the flag bearer of the MPP yes see me muso onabuke de Japan pre Japan say apart from sa enkoko force na oton no any radio station in the TV station popotwa bi na we bi no sa ne 700,000 workers no so wa form no so timi prove ya me nua be ma yisi me nka nkire onabuke de Japan say oba be campaign di ama no and the ensem usi o
in some season say honorable Kennedy Akumpio ko Japan na kwa say yes won de chin nyina aboda mu onye na meka ye manwin e de asem beba wo amanfo nsem wo mo kanu no yes honorable Kennedy Akumpio ko Japan omo de chin de so mo 100 mu 90 adwena ate afa so enya adwuma yie eno to so mo kasa me mfa ne serious because whatever they say no they are not serious in it. Eeii baka na for so mo very mean no. Now the mission book na Akumpio ko Japan kasa asem we che oni ne team no. Then so why na kofa buy. Yes say the odi ahwede before na dey once na be fie o. The odi ahwede be fie no. On na dey once na be fie. Kan Japan na kofa sa nyama we nyina buy am ne. Amanfo kasa asem we dey kire no. Kan Japan no ono anaye. Esan say nkonkofa sa ankasa fun winik nema tan we ya ma politics mu obi baby o free ndi afanye ne campaign enkedi amanfo atemu anfa amanfo ase eni ade ndi o matemu a danka asem we nyina mba but you see the odi akire ni sua the odi kan no den enante eno ntine sana ona bu kan Japan etwa to onom no ena Ghana fo mamburu ni imbrante ne babawa no ehwe efa so na wo Naa Torshie na woda district assembly common fa na oda no yetemi de scam yourself chiche scan man ko wo Naa Torshie na won che scan no won che scan no na wo te scan so abro nya say odi oni MP data na wo sunyani west society sunyani east eba ho no the project mo person mo ye de bai one sign ndis ni maami and oye ndis ni a okoka we your parliament e de ne dia bai de na one sign ama no and you have the guts the audacity to come and stand on national television and tell us say ba odi ba omia ba and am say o yam producing nti no o woli so 1.5 million voted that when I catch you say even the upper west no NPP we ni wo upper west is the NDC stronghold. I am stronghold, but you Naa Torshie you are not sensible enough. Why do you form? That is the reason why you don't know that those things that you are doing now, who to Amna Diama Wankasa only will Kennedy Akumpio ko Japan, because from 31st of January we will show you people where power actually lies in the NPP. We will show you where you actually stand in the NPP. We will treat you as an outsider. We will treat you as an outsider. We would let you understand that you are not part of the New Patriotic Party, because on that very day we would show you where you stand in the party and the role you guys are playing, or you are going to play, or you will play in the future in the political party we are all in. Whoever deceived you, say you could ever become a vice president, or do because that person has lied to you. Say you want to become a flag bearer, a running mate of a flag bearer. That's the reason you are supporting Honorable Kennedy Akumpio ko Japan. But I'm telling you on authority that Honorable Kennedy Akumpio ko Japan is not going to win. Therefore, you would never and ever become the so-called running mate of a so-called flag bearer. That is not possible. Honorable Kennedy Akumpio ko Japan akasa onim. Say there is no way you're betting me winning this election here koi. Onim so that no ene ho adam ko that do. It's Naa Torshie. Wajenda ni nyina mfa. Yebo buni na gugotem propaganda woman. Oto said you so ewiase. So akwen P.0 that when 6 we mfa me ho. Allegedly nta no ka. I don't give a damn about it. You better respect yourself and stop attacking Dr. Mahmoud Bawumia, because if you don't stop, we will come after you. We will show you that what Jimmy saying. So stop fooling. Peace. Shalom. Bye bye.